çakalız. Kızıl Burcu Balvan. Altınay Mahkemi. Uzbekistan. Tüm Bayet Spor Klubu. Özbekistan bölümünde Kazakiye'nde 7 sarıcı var. Bahadır Kandama Özbekistan Respublikası. Bir Bayet. Ay boyunca geldi. Bir Bayet yok uçan olanlar. Ay boyunca geldi. Ata-anasını basar algan. Geri kulaç köşkeme. Tepsi demirli yüzgüde. Uçurda dankalı taşlar durgan dalmalarımızlar. Bekbolup doktoruna. Bir Bayet. Bir Bayet yok uçan olanlar. Buktarma, paseska bokne, жақсы. Жақсы, осы мені. Katıldanız bir Bayet. Boş ol, bokke, boş ol. Жақсы. Оңға сола, пасес. Жақсы. Шашпа, боkke, шашпа. Kızıl Burcu Balvan'a oğul ekmesi götürür. Artık görüşürüz için. Жақсы. İyi Ukrayna. İyi Ukrayna yok uçan Balvan. Kartal. Almak yaratan gençli Toplamı Bekbolup koyuyorlar. Bugün Asalutlu Çekiyordu. Namuslu olmalı çıkarmayın. Yeni kaçamak gereken balmanınız Bekbolup Toplamı'nın altına koşulmuşlar. Gümüş süslü Mercedes uğraşsın diye cüvara ettiler. Bekbolup Bekbolup Get. Hastanenin açısın, maçru vazirin, görketize. Bekbolup aka, bir söz size qo'shdi. Jеңиштен keyingi emosiyalar qanday bo'lib o'tadi? Jеңиштен Кубанычтамын утканыма. Ошо Кыргыз күрөш федерациясына чоң рахмат. Ушундай мүмкүнчүлүктөр берип аткан ошо. Дзюдодо күрөшүбүз кандай болду? Канча болду? Мен бул биринчи жолу күрөшкөн жокмун, бирок байгем биринчи жолу утуп атам машина унаасын. Буга чейин да күрөшүп жүргөм. Буюрса биринчи эмес улантып көтөрөбүз күрөшөбүз. Дзюдондо дагы, улуттук күрөшүндө дагы буюрса. Көчмөндөр оюндарына ушул күрөш боюнча баруу пландар барбы?
эми биринчи очередь меники дзюдо күрөшү. Биринчи очередь ошол тем анан көчмөндөр оюндары кийин дзюдону таштаганда мүмкүн дальше көрөм да көчмөндөр оюнда. Жакын арада кайсыл мелдештен көрөбүз сизди? Ал дзюдо боюнча Кыргызстан биринчилигинде көрөсүңөр. Машинаңыз кут болсун. Рахмат. Давай.